Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa oguyitibwa ogwa yasawduna al-Qur'an. Twaleseeyo layini zaffe bbiri wansi twagisomye tugatandikira wano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن توانغالا وانو توانغالاو nun tewangala neon tewangala togamba nti inna ilayna gamba nti inna ilayna okitegedde ne wano thumma inna alayna hisabahum otegedde fadkhuli fi ibadi فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. بارك الله فيكم. tukujikiza klasi yaffe n'ekitiibwa yasarna eva ku WhatsApp nejja eno ku YouTube nejja ku TikTok. So ajagala tukontaktinga ku Basira Studies 0784165480 0703574535 netulaba inshallah tabaraka wa taala. Twebaza mwenna batuyambako okubeera nga mwana wattu muyingira mu nsonga zaffe zino ez'okutusupportinga. barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.